in nei turte HIV test certificate ka usharin phut se tia health minister pirin pui asoi kha mali somi ti hian aron ziak aron tui ni boka he thil hi tha ka tiriawa engkoni se chiar don ti ang ngai thang health minister in nei turte thisen test ma sakrutna anei kha HIV AIDS darzel lo na atana thahnem ngai na ka muthiam khop mai mi pui tam zokin kanrin phak bak hian kai antam kai lo tur oma kanrin kai la antam to hei hi adik khop mai keini lama po hian ani thawa kai lo tur omang do kan ngai te hei chu awan fel mel em hei chu a fel ngotang a tiang chi hei chu a fel ngotang a aba kau ran mi ve khotlang a vain mang ve kan tiang te rin lo dewa HIV kai hi an om pheu pheu ani MSSCS te NGO sang ten kumtam fe awareness an nei chung hian mi pui hian kan ngai thaliam mai te po hi a angjok HIV na kentel natna tam tak TB hepatitis le adang natna sang kai theile in kai chon thei te phei hi chu a kai nge te po hi anla anawar lo hle ani engpo chulo ni se in nei ma thi sen test ti hi a thei renga tin adar zel tur venna phei chuan atang kai don tak chatani HIV AIDS mai ba ka khovela silent killer anti hepatitis B C le natna ang chi sang shiat lok thei konga apui hle ang chung kodin chho konga a him hle don bok ma se India chuan a compulsory ti ngai tur ti zinga tel lo ani a shanin dan po a om nge ani voluntary chau tur ani om zia chu heng thi sen te si mi mal du thlanna ani ni hetaron se hi adi khop mai in ngai zong kan nia in nei kan lo du hial ani chuan thise i kanin nei ma in thisen hi test ngai la chu a fu ber a chan chu in nei ma thisen kan test lawa kan hanin nayanga kan kopui ten HIV lo kai ta se fa kan nei dona damdoi in kan pan puyenga thisen test ngai khangai dona khata HIV kan ni ti hriat chu ani phai chuan a kan kopui te kan bar khai don na tukani andil ru anangotang andil ru kan hliam na don na tukani chu wang chuan in nei ma in HIV hi chu test ngai turani kha afin thak ber apoi mo ber chu awareness concern ramti na le counseling ani a hei po hi awareness po hi an nei na sato khop mai ma se zom a hlo lo nge moni HIV kai kan thahnem tiala awareness chu an nei na sa abikin kauthana phei chuan awareness te hian nei na sa awareness kan nei na sat ngai tu chuan HIV kai kan la tam Mizoram ah hian in musit na le in thliarna a om chung chuan he nat na hi arem don lowa test result positive ta si se engtin ngai ni zelang akai te kher le support pack hi arem theina berani HIV hi akai te atang lo chuan akai theilo public health recommendation thatak ani a ma se mi mal zalen na ani a in za ton sakapoi mo hle HIV kai theina le kai theilo na te hi chu tur khopian awareness chu a om to mole asoi di khop mai awareness chuan nei na sa awareness an nei na sat ngai to chuan HIV kai kan na tam ti khamo akai tam tak ten akai lo tena kan kai velo na na za le musit na po huama an au chu a fo thin te hi ngai to ila kan lom hle tur zo kani aron ti ni adi khop mai hei po hi adik le khop mai tin karil ro pakhat karil ro thil lo lang chu tu te hi nge HIV kai ti hi mi pui tam zok hian kan thla thailo nula tlangwal HIV kai an lo ni phei chuan thin chiana a om to si lowa kholaya te an leng chuak tho chu ta chuan lo mel thadeu te an lo ni thaya kopsual te po kha thil om ve thei ani a helai hi engtin nge hei HIV kai ni ti thin chiana han pe kot kha thil thai ani box si lowa helai hi chu ngai tu na ati thui ve khop mai he kanom na apon ni se inom na apon ni se kanom na apon ni se thalai mai pon ni lo ni nu le pa po hin ni tho officer te po an ni ang sarkar na lian chal te po an ni HIV kai jinga hian anom tawang a than chu in test du lo te po anomang ma se aru ka positive thosi an tam don lu to kani
awareness kan in pek na sat ngai tu chuan zoma hlo lo ti la kan soi sual tam om lo ve hei chu azia lo khop maya kausan hian in nei turte HIV test certificate hei chu phut ngai ngai che ni khita kan chungte pakhat abial pa positive ti shelok lovin anin naya naw nei dona damdo ina test angai si railai test chi ngai ngai ani an thlet chuaka hreom awati chiang felmel do te po hi in shet chiana har lutuk nakin zel ngai to hian afu mayangem o kati deu example a shelok sa in mangai laklo in nei ta ni se chu a hlutop in barak khai chu adan adang deu kansar ayat than omzok natna ani a khovel akal zel chuan kanril ru suk thlek adang lam mayang kati vachina angkha abo tial tun hmangai to chuan kan zia riau to mani experience atangin karon sei ve mai tin ka fa ta hian nupui nei don sa chu test turin thuron ka pe ang in barak khai type chu anabik adik khop mai in barak khai chu e adana dangani o karon sei to kha in nei ma in shelok sa ma se in hmangai laklo si nei ngai du thosi ang chi kha chu ni seng chuan adana dang kha chu in nei ma lo in bun chin tok tam tak an oma in nei don tre pa hriat chau lam ai chuan mi mal tin te awareness mu mal tak in peka no pang drugs le mi pat mai chet na man sual konga a ven na lampang skula kan nei a hun tak zat jok kati moral education hi tun aya war le zwala zirna in le cholni in khom na lama no pang an kummila in pek hi a hun to tak zat jok in ka hria aron ti boka helai karil ru pakhat don lang le chu kan fa te thil an chak em a thil copy an chak em ani kan fa te mani in chung khura hian mi pat mai chet na man sual poizia te aru langa kan zirtir hi kan zak thina soimoi lo a kan ngai thina tuna hi chu tuna nga chuan soimoi lo a om lo in chung khura phei chuan aru lang ro ro ta in hril mai turani nupui pasalin nei mate ngai zong ne na 6 month te apoi ngai zong ne na 6 month te apoi zia khang te po kha kan zirtir na satangai ni kanin chung khura tang hian in zirtir na sailang chu an ril ro tu ngatla tang u kha apoi mo tak satani